kan sarkar ma khan kan soi to kan sarkar chuan kan tiang kan ti te kha helai po kan soya mingin electric ate minister turing kan hotu ten min han ruwa da tling lo takin ma kan han la kan pha ang to ka thei to kan chua mania lung le tangin xmla hi ron kal wang ma lom thu te haron soya kan malak na te le malak to dan to te ron sila in midang te pon ni ron phone chapo thu ni lo se in sarkar an to sa mi mo ja ain tui kwa le electric ma kan son hi lo mong le mai ti te lom pui na te le mi non fui na te ko sang tang ten ko ing mo ja tang ten mi non phone lo ma lo mong ka ti ya chu kan malak na ni ya kan sarkar ma khan kan se ya ku ma chungin kan in to del kan tum kan ti ya kan in to del an kan ti lo in to del kan tum kan ti ya chumi dan chon ma kan la a hei tu na de po kan den chawa tui ri ni kwa kan tum dan te ma kan la a lei ku chim do na lei chim lo dan cha tu te om em ti te kan mi thiam ten tu na phon an zir be ka lei chim a power siam cho a pun dan tu te kan nei tu a chim lo wa kan lo dan tu te tu na hin an zir be ka tin tui vai hi DPR tun atanga hu nei lo te yan tu do na chu te chu council of ministers an le sei kho ma electric bill kan tipung lo wang kan tia kan tipung lo ni buin ni thlengin mania sikima minister meeting oma central minister in nga tinge nang ni hin wa develop ve tia aru na chal len chia tipung lo kan oma ni not isa aru na chal ku chen ma ve thin siman na sak lo wa sarkan police ni ga tia ti ve ma ya police ni chon central ko khon ni lo ti wak chong lo wa chu wang chuan in than mai helai a po thei lo wang an tia helai te po debate de ro kan nei kha electric te chu Mizoram sarkar thu ni lo wa JRC thu ni chu de do choi thei ni lo tia ka ti khan MLA candidate lai po khan kan soya amara chu police kan nia kan tipung lo wang kan tia kan tipung lo chung hian ahun taka poisa kan pe ya kum ma chunga sarkar ma sain electric bill apek kaya wanga a choya kha tuna kan ti pun lowa angai kan kal a hianin kaini la hun taka kan pe ya rebate kan muwa tuna yan vai be nuai zathum chuang rebate kan mu toni tun april pay chan kan mu chau don a chan chu bill min ron pek niya kan pe ngalani chu tiang chuan kan pek tur ang rebate kan mu don kan ti po kha atak takin rebate kan mu toni chu mai chu la ni lo rebate kan mu wanga zan ria te kan electric man bang kan man na hi vai del che sari chuang kan mu le tle toni chu wang chuan man lo electric kan pek hian sarkar kan hek chuang lawa mi pui ta tam rong bon la kan la kal pui reng ani chu ang te chawai na hian kan thil se kan la dinga vainia min soi sel tu te Facebook ate mani chu kan en chianga tu pakhatian posa a post nga hian voice ya post na ni chu thara ko kan tile zela eng de po hi kan in zirve de wangai chu sia hei tu post le eng tik ni post le eng thu ge ti de po hi vainia hianin kan foi tu te painun oma campaign a min ngai lo ula kan thu soi hi sarkar na ma kan lak na adik tak zo kan ni pi kha kan sei tuwa thlir tu le ngai thatu te zong in zawain chibai ka buk chewa dum sak na sang ber kalan buk chewani ole tun chuma chuan electric bill wanga ZPM sarkar Dawt Muhluma Beihna le electric bill Tisangtu te Sulhnu ti thupui manga pu Kennedy Zoramthara thujiak ngainom takmai le bengwal thak zet ngai kan ngai thla ho le donani tuna ilo ngai thla ang tun hnaya social media sanga Mizoram sarkarin electric bill atipung anga Dawt Muhluma Beihna le diriam na thu thedar anasal le maya he Dawt Muhlum lo post tu te hi opposition party mi le sa theito pa ZPM ministry ngat tu ani ti te an thu kau chele an thu post sang kan lo mu tangin hai tur anom lo Mizoram sarkarin electric bill tipung anga lo posa ZPM ngar tu te hian Mizoram mi pui hi mol fiau tura min langai ni in alang
kum sang kha ko sumruk paruk khun laya an chin than angin dal kar khat lek dai tur point dot muhlum mangin zpm hi an la bengar ngar du maya tham ram matanga even no be thei ani na kha an na chom nung zel ni in na langa an la ban san thei lo chu ani hi mo MNF sarkar lai khan electric bill ti san dan kalphung kan shevek to Mizoram mi puite hian electric bill ti san dan kalphung te unit kan manzat te tarif zong tenen kan hrechiang to hle kan hriat chin chan em chu MNF sarkar laya electric chitman anti san ul wang kha ani COVID-19 shilen lai mi pui har sat em lai khan kol phetha chitman kha anti sang lui sak mai kha ania khati hun lai khan opposition party te khan thu chu asiamin andem na thu an chu ul thin ani kha hetianga sarkarin petition a thelu hian JERC hian dodal na thelu dutan hun hongin tual chung chanchin bua objection notice an chu thin ti chuan object du te chuan lekha aziakin an thelu thin chumi nuwa JERC hian public hearing about sai thin ani Mizoram sarkar hian ama thu in electric bill hi atisang ngot theilowa petition lut lovin JERC hian ama du thu in bill atisang theingot lobok dan le dun zom tur an nei he JERC kalphung hi MNF sarkar hun lai khan kum tin maya electric chitman ti san rotna sarkarin athlena wang khan mi puite hian electric chitman ti san kalphung hi kan hrene hlei lui to bum mai thei kan ni to lo MNF sarkar lai khan electric bill na sataka ti san ani kum sang ni som pariat atanga sang ni som ni pathum inkar MNF sarkar lai khan MNF ministry khan JERC nena khan kum tin mai khan electric bill ti san dil na rotna kha athelut ul maya an sarkar lim hlota tang khan eng chitman kha JERC khan an thelut rupani kha kan hriat thei china kumma chung lek khan JERC khan MNF ministry khan kum tin mai kha electric chitman ti san rotna kha athlenani kum sang ni som pakua tanga sang ni som ni atan electric bill ti san rotna MNF party sarkar khan electric chitman ti san rotna thlen lama khan an tha atho hlea JERC MNF sarkar khan electric bill tarif kha 8.05% ti san ahan rot ngala asan na tur kha a poisa chutin chenga le poisa som chorwalin ani ti chuan public hearing nein objection homlowa ti chuan JERC chuan thutluk na siamin eng chitman kha bitlein asan na kha a poisa chuta chorwalin chengli le poisa somko paruk ania a percentage sangjongin chengruk le point paruk pariat persena ti san ani kum sang ni somni atanga sang ni somni pakhatatan electric bill ti san rotna kum sang ni somni atanga sang ni somni pakhat hian Mizoram sarkar hian JERC hian rotna athlen lea heta hian objection hi central way me president pu vanal rotate public lamatangin pulal muan puya punte te chuan objection an theluta ti chuan date ni somni pariat February sang ni somnia hotel Floria public hearing nei ani heta hian electric bill tarif hi ti san nge yani ti chu party then khat thu chu ka tangin mu tur om Congress party press release date ni somthum pakhat March sang ni somni a khan domestic non-domestic le commercial atana electric chitman chu na sataka ti punani thu an lo tar langani party dang point PRCM in andem thu an lo chu bok kum sang ni somni pakhat atanga sang ni somni pani atan electric bill za samli pania ti san rotna wanglai ni chanchin bu date ni sompanga March sang ni somni pakhata kan huangin MNF ministry chuan kum sang ni somni pakhata tanga sang ni somni pania tan electric bill za somli pania ti san rotna kha JERC athlen ani kha heta hian asang lutuk
COVID-19 wanga mipui kan mangan line ain rem lowe ti in ZPM party khan objection kha an thelu tani ni som pakwa thathum sang hi som ni pakhat khan aizol klapa public hearing nei anita dodal na kara JRC lam hian zazera somni point paruk pariat khan antipung ta shramani kum sang ni somni pania changa sang ni somni pathumatan electric bill zazela somni pakhat point bill panga a tisan rotna MNF sarkar khan avoilina tan JRC electric chitman kha zazela somni pakhat point bill panga a tisan rotna athlen le a tichuan heipo hi ZPM party hian andodal object le a tichuan JRC hian tlak niam tirin zazela paruk point pasari pariata chau tisan nare thi siamani le ta a kum sang ni somni pathum atanga sang ni somni paliatan electric bill zazela pathum point pakhat panga a tisan rotna MNF sarkar bokhian avoinga na atan electric bill tisan rotna hi JRC hian zazela pathum point pakhat panga a tisangtu rin rotna athlen le ani Mars ni som paruk sang ni somni pathuma khan wanglai nia talan ni in he MNF ministry rotna hian JRC dodalna objection pathum ngot thelu ania Mizoram Consumer Union tepo anloin rol chho nge ani kha heta hian electric bill kan soilai cheng sarile poisa somriat pathum atangin cheng riat le poisa pariata a chhole ta ani MNF sarkar lai khan electric bill kal sualatam le boka mipui mangang khan office lama khan kan complain lui rengani kha electric bill complain na tang khan hun kan mang na saleya thlatina kan electric unit mandan phungkha arul khai viau lain MNF sarkar lai khan electric bill le kha lokala khan uchuak taka a local chang kha atam hle a thok tu te lain abilang khan pek photangai tia minchan wanga ril rungna taka electric bill kan pek la kha atam ti theya om silowa lungoi lo takin kan peta thina ni kha khatiang hun khazong her chuak lul to su se her liam wang to te se heti lai hian MNF ministry ma a sarkar na lo cheltu Congress sarkara pokhan tuirial HEP 60 megawatt kan thar chuak za sompani afrin kan chang tia chapo taka lado an cham ul phena khan electric chitman kha tisan aloni chouchar char to tho boka anti sandan kha han thlirila kum sang hi som paru ka changa sang hi som pasaria za zela pali point bial pani kum sang hi som pasaria changa sang hi som pariata za zela pathum point paruk bial kum sang hi som pariata changa sang hi som pakua za zela panga point pakua bial MNF sarkar lai khan kolpetha leina tursum PNE department khan athup thren wanglai ni chanchin bu det ni somni pathum thasom pani sang ni somni pakhata ti chua chuan MNF sarkar lai khan kolpetha leina tursum PNE department in athup thren JRC ti thupui mangin MNF ministry laya power leina thup thu alo chuangkul mai peka wanglai ni thu chua hi angai ngain handa ila wanglai ni 23 December 2021 Joint Electricity Regulatory Commission JRC for Manipur and Mizoram kumina kolpetha chitman tarif abithliana bu order petition ARRN tariff number 1 of 2021 ati chua atalan danin Mizoram sarkarin kolpetha leina tursum Power and Electricity Department nena ape katangin cheng webel chija samsari pariat point bial pasari chu thup thai bawani kum sang ni som pariat atanga sang ni som pakwale sang ni som pakwa tanga sang ni som ni chunga PNE department nena kolpetha leina tur Mizoram sarkarin sumapek cheng webel chijani somret pathum point panga pasari chu anta langlauti JRC hian amuchua kani JRC report talan danin PNE department hian sarkarin cheng webel chija som panga point pakwa panga chau pele
cheng vai bel chiza pariat point pokwa pani in ala dai lo ni in a in soi heti line JRC chu dan chuan PNE department hian sarkar atangin kolpetha leina tur amu chu kolpetha leina man ain cheng vai bel chiza somsari pali point paruk panga in atamzo sum mu chua cheng vai bel chiza somsari pariat point bil pasari atanga mun thuma thena mun khat cheng vai bel si somnga pokwa point pathum paruk chu mi puin kolpetha an man ti tlom na ta na mang tu le alabang cheng vai bel chiza som pariat point pasari pakhat chu achu langa man changkaya ta na da turin JRC chuan PNE department asiat tirani wanglai ni chanchin buwa kan huangin MNF sarkar hnuai khachuan thilkha akal boi noi ani bera mi puin electric bill kan pek thatem lain nip ko lamin power man bat nem lu tukwanga min shrem antum thule kan power don shutdown antum thule vona thu tikha MNF sarkar lai khan kan muthul Mizoram pum pui mai kha indona wanga emergency blackout nilovin power leina man pek lo wang khan kan lo thim lo chau thin kha ania mi pui electric bill pek khom kha engtin tak mang thin mo an ko ta hian thunei na lan le chi ani angem zo na thatak ani he thil hi ngun taka kan ngai tu athale mai kum som ni chunga hydel project atanga kan thar chua megawatt somriat chau mo tlang ram luikor power siamna ta na dom fashan tak nei kan ni chung poa tun thlenga powera in to del lowanga state pon atanga kan le ngat mai hi ngai tu chian chuan aza thak hle tuna hian peak hour kan man satlai ber hian megawatt za songa paruklai kan mamo to ti thu chanchin thara anlo puan dum chin line kan thar chu ero megawatt somriat vel chau ani sia than lai tuitlem lai pe chuan achan ve megawatt somli vel chau kan thar chuak thin hydel project kan nei len ber tui rial nipko megawatt somru kum sang ni sompanga changa sang ni sompuruka commission le seluibi hydel project megawatt somni te kan nei te ani abak eru kheiswanga soihlo tak megawatt khatlik lek thar chuana kautlabung project le tuipang lui hydel project te chu soilo waluma da mai ila HEP atanga kan thar chu abaka hian vankal le tlungvel solar plant atangin tlemazong kan thar chuak bok ma se indai lo tak kan ni tuna hian state pon atangin power leina tan thlatin vaibel si somthum pasari lai kan mangral thina ni uyom hem tak ani DPR boipui to an yesoi project lian tak tuivai SHP megawatt zani som Kolodain True SHP megawatt zali samruk Bairabi dam megawatt somriat tuirini HEP megawatt somthum pariat le tuival SHP megawatt somli panhi te hi kan beiseina ari to te reng nen a hlotlin mel mulo hian sangtam takten mual an liam to a heng ba ka project identify tho ngeng pui HEP megawatt somni panga Bairabi dam 1 megawatt somnga panga Beihna storage megawatt zeruk somthum panga lungreng HEP megawatt zeriat som panga mat sekoi HEP megawatt somseri parukle tut HEP megawatt somni pasari te po hi hloting chautura bei fat ahun ta hle mai kan ramin potential anei thatwang hian megawatt sangli zanga chuang fe thar thei tura ngai kan ni lai kara kum somli chunga megawatt somriat vel chau thar chua theina kan siam chuak chau mai sia tuitlem lai pe chuan megawatt somli vel chau kan thar chua ani sia electric bill ti san le san lawa te ramdanga electric leina mana kanin sen so tamzia chungchanga te kan lai hnial lai reng mai chu ani hi tu tenge an kai kuang chu ni ta kan thenom state te kan vaum phalo na sa em kan ram anga chengchia Arunachal Pradesh chuan hydel project atangin megawatt engamazat an siam chuak to Subansari lower HP megawatt sangni kum sangni somparu katanga sangni sompasaria commission te kameng HP megawatt zaruk
kum sang hi som paru ka changa sang hi som pasaria commission te pare HP megawatt za som kum sang hi som palia changa sang hi som panga a commission te dibang HP megawatt sang thum kum sang hi som ni changa sang hi som ni pakhat kameng 1 HP megawatt sang khat za som ni kum sang hi som pasari tawang 1 HP kum sang hi som paru ka changa sang hi som pasari tawang 2 megawatt za sari songa kum sang hi som paru ka changa sang hi som pasari te hi lian tak tak ani hloma o kha ho kha kan thenom arunachal te thar chua ania a spelling hi a har de unleka kalolam diklawa kalochia dikchia lawani point in mishia thiamna karon nge ani e adang po anla nei cheu heo HGP megawatt zan hi somli tato 1 HGP megawatt za somret paruk tato 2 HGP megawatt za sari pauk HGP megawatt za somli panga naing HGP megawatt sangkhat hirong HGP megawatt zanga and lower them we HGP megawatt sangkhat za sari somnga tibaka hian atenau tuirial HGP angvel hi anla nei nual bok heiba ka hian project lian tak tak kalai an nei boka mabak lian tak tak an nei bok Sikkim lam han hoila Tista sen 3 HP megawatt sang khazani kum sang ni som pathum changa sang ni som panga Tista sen 6 megawatt zanga kum sang ni som panga changa sang ni som paruk Ranjit 4 megawatt za som ni kum sang ni som pali changa sang ni som panga Chuzachen megawatt som ko pakwa kum sang ni som pathum changa sang ni som pali te ba ka hian megawatt som ko chunglam thar chuana hydel project anla nei nuala heng Zoramthara loop HP megawatt som ko paruk ta sitting HP megawatt som ko pasari dikchu HP megawatt som ko paruk rongni chu HP megawatt som ko paruk te ba ka basmi HP megawatt som nga pakhat Ranjit 2 megawatt som ko paruk te hi anla nei cheu bok Meghalaya lam han hoi le ila State Sector Hydel Project Minfu HP megawatt za som ni paruk kum sang ni som pakata changa sang ni som pathum le New True HP megawatt som li kum sang ni som pali changa som panga te an nei boka Assam lama kopili HP megawatt zani an lo khuap li luau boka Manipur lama loktak soisen ani love kum som li chung shwai tu te in thladara man kan tuar chhojele kum som li chung zet min shwai nuwa MNF le Congress Party te hian tun din mun hi min na shwai thleng lai chau mai sia state dang atanga vaibel chetam takman power le ngai ringa min siam hi a thanat thak le state dang ten man sen lo an thar chu ul laya kan sarkar kalta ten electric chitman tisan rotna JRC an la thlen zurzut mai han hriati khan lung hi ati chezoka anma ni la chuan zana la an hreder mai silowa Mizoram mi puiten mangai tudik kan hriat thiam lo ra chu kum somli zet kan tur chhota ram le nam mangai tudik tak kanin todel theina tura kan mamo dik tak mason naru rel bun chat tu famta brigadier ti sailo khan kum somli kal yamta khan tlong hydel project manga Mizoram in todel na kong minzo pui atum mek lai khan Israel faten lali suwa an hnol angin kan hnol ta ani kha nom sakna kan thla le na chuan that chiat na ruama min hnuk luta thorim na aya dong da na rin om na aya hlem hle na chu kan du than na anita hausak thut cha na tharau chia in min lu chil chowa ring lo mi te politics ri chia in min tuam chowa sum mu na tura poisak kan nei to lowa kutling lova hausak rena kan nei to heklo politics phuba lak chak na le in phum bo tum na tharau chia in kan ram hruai tu te chen chil chawin mason na rotling na tho chun jom sak du lo na te chu kan ram hruai tu te khosak du da nani ram hruai tu lu ber pulo than hola tong kam lar tak tlong hydel project a chun jom du lo na chan an sei chu then phunga dam lai lung ka phun lawang ti kha ani MNF phun lai ni se compensation wangin
tuirial haidel project anti pam tul thu kan mupoka tun nai loka MNF president Zoramthara unau pa phechu tuirial HEP kai noya ei ruk thu boi wanga thiam lo achan thu chuan zoram adeng chuak nge ani kha hetiang hi kan Sulhnu por ani lai kara Dawt Muhlum politics mangin midang kan la bei ar mai chuania rammason nale in todel na ta na project poimo lama ni lovin amason na sepselte tele athlona sumsema mani party in leitlina in check ar bom kha anhun manral dan thin aloni miaw wangin state dangte odreng rengin changtharte kanchil thli afar chota me kani hi kumsomli lai annom chen nale in thlada na ra che chu changtharten kan seng chota je lani hi rammason nale in todel na ta na project poimo lama ni lovin amason na sepselte tele athlona sumsema mani party in leitlina in check ar bom kha anhun manral dan thin aloni miaw wangin state dangte odreng rengin changtharte kanchil thli afar chota me kani hi kumsomni lai annom chen nale in thlada na ra chia chu changtharten kan seng chota je lani hi ZPM ministry chuan electric chitman ti san antum velo ZPM ministry chuan mi puite choi tur electric bill ti san atum velo thu kan lo hretowa tun thleng hian JERC electric bill ti san rotna po anna thlen lo bok kan soi to angin MNF le congress te chuan electric bill anti sanga ZPM ro chuan antram chunga ti san antum lo thu tlang takin an lo soi to thung heti lai hian ZPM ministry chu Dawt Muhluma Beihni in electric bill tipung angin an han beilui shama opposition ho hian Mizoram mi pui hi min vangai mol em vele ZPM ministry in electric bill ati san lo zia chu Mizoram mi pui tenge in social media an polang supa hei ba ka power and electricity department chuan electric bill ti san ani lo zia thu chu an lo siam bok reilo te dai tur Dawt Muhlum anua thudik lo lang le mai tur ti shareng chunga mi pui ti chi ai tum le mi pui siam sarkar ti boi tuma Dawt thu vardar thin tu tilaka hian sarkar hian FIR te thelutin thu boi siam thin se a thle party chen khat pe hi chuan an sim theider lo mai le nga la MNF sarkar lai khan kumtin mai khan electric chitman kha anti sang zot maya khati chung khan Mizoram mi puiten thu oi takin electric bill kha kan pe a ma se Mizoram mi puiten electric bill kan pek thatla em khan MNF ministry khan voibel cheza lai kha an lo barenga soi to angin nip ko la khan power leina man pek thatlo wang khan Mizoram sarkar kha power shutdown ate khan an lo vo pung bok khania kha mai ani leinem mi puin thataka hun bituk chunga electric bill kan pek zat lai khan kan pek khom electric bill kha sarkar ber khan nip ko lama te an lo pek thatlo wangin penalty cheng noi tam tak kha an lo choi chok thin kha alo nia mak takani mak tak tuna electric bill tipung lo tu ZPM ministry zokin power leina man thatakin an pe chhota zot zoka an pek thalo tuk wangin loman rebate voibel chani le point poruk Mizoramin kandong let ta zokania MNF ministry le ZPM ministry khosak dan hi avain person te reng em shemhun le vanram angmai la ni leiba che chomtu ZPM ministry hian theito pin MNF ministry leiba nut chiate arul tlo chung hian Mizoram mi pui ma khongai takin electric bill ti san atum velo thu te kan hredai thunga hetiang ba ka dari moi hi aom chuang bik om lowe cheng noi thum ayat lem lo indong vek don ani enelu pidong to zong te point indong non le vekang ti laya cheng sing ni sanga loi sem le mai mayang kha ZPM in tiam na hi chu ni lo tura ngai ila a khong tu azir hian dar te po hi ari ain ang lawang hian
Shuai tu wazir hian ram mangai dan po hi alo danglam trin ZPM ministry noya ero antu dia ma ding hetin tun thlengin kol phetha chitman an la ti pung lowa kan la choi bel lo chu ani hi Haidel project chungchanga ZPM malak tumna kan ram hi Haidel project siamna tura ram du thu sa mani kan tlang ram pui Arunachal Pradesh le Sikkim 10 megawatt sang chuang an thar chu to lain keini ero nunglama kol ek kan la thai lo mai sia solar plant te han boi pui viau ma ila Haidel project hi atlo jok wang le achen fa kom jok wangin changtlung le lian jok Mizoram chom zo ngei tur kan nei vat a hun to tak zetani tuna hian ZPM ministry hian tram khat chung hian minister pu f roading lian en kol na noya Haidel project pathum tal ti hlotling tura bei antuma tuivai HP project megawatt zani som revised DPR an thar tholia tlong HP megawatt za som ni tu DPR an boi pui zo trep to nia soi ani bok heiba ka hian tuirini HP megawatt som ni pali siam chok thei tur an boi pui bok ZPM ministry hian kum khachuang or hun an man lai hian na an thok na saman le chung hian project lian ti hlotling tur ro chuan hun an la nei lo shim shima power impact chon na lama ma lama supportin transformer tongtrol tak an chomte an thak cheu to transmission line le feeder chia tam tak an thom tha chomol mol bok tuna electric bill pek dana mi puiten dik taka an power man bill an pek theina turin ma an la le bok tun din muna chuan engti kongjong ma in Haidel project ti hlotlin na hun ala om lowa kumnga aliam nuwa chuan an mala na ra chu hi kan munge in arin om tuna bulan han tran lai chawa kum khatna an mangliam or chawa lunga lovum mai chi an lani love karen thimwanga ram huai muthut thin le thinrim putut nei te tan ko tur le vom tur dik tak kan ria du chuan kum khat ora upa ZPM ministry ni lovin kum somli lai lal an thot nuwa mombati le inverter chidreng ngaya min siam tu le power leina tana thatin vaibel chi somthum pasari lai mandal ngai renga min siam tu re thei na ruama min nu lut tu kolpetha chidman tipung ul tu MNF le congress te hi vom tur dik tak chu an ni zoke ole khati zong kha ania pu Kennedy chunga lom thu ka soimol molani chuti rual chuan a chiar tu hi ka osin em maya chiar thiam lo nen ain thla runom du ngei mai clear tu le ngai thla tu zong te in mi ngai dam na in mi siat thiam na karon ngen tak meu ani ole kan ram hian power minister kan nei nol to maya power minister kan nei to teu kha kan chut wang thina pu then phunga ti lo kha chu kan ram ta na han pen chuak emo Zoramthara project lian khoi tura han pen chuak ang chi hi ke chuan ka hau lo maya amaro chu voinia chuan ZPM ministry noya kan power minister puev roading lian ero hi chu Zoramin ma kan son theina turatan central aringut po hian power chungchang a hian voi tam tak akal to ni ti hi 100% in ka ria ka chianga engpo chuni se hetiang ang taka power minister tha kan nei hi kan ti sul lawani ti hi achiang le in ka ria faktak fakmai zel hi ke chu ka ti dan ania MNF ministry noya po thataka na an tho chuan thatakin ka fakmaya amai ro chu anti that lo ro chuan anti that lo danaka ka soi ve thung thin ni voinia kan power minister puev roading lian mala na le atum ru je ka ria thian Zoram mi puite po hian kan chong trai pui angai tak zetin ka ria tin abial mi puite po hian amala na hi kan thiam lo wang ti hi ka lau thina chuwang chuan thiam lo tak chungin kan ron comment vele zukani clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te min lo tan lan sak le theu tur chewin in khongai na karon ngen chewani khongai takin like te comment te share te min la subscribe lo poina min no subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen tak meu ani e